Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ман мехоҳам имрӯз ҳамаи анами занакои хонашина ба кор боз як бори дигар даъват кунам. Анамин духтарак дар группаи ма қатима кор мекунанд, номаш Маъмура ҳай ва номероша анами хемонда каду гуфт ки моне апа кадом занаке ки дар хона мешинанд хоҳиши кор кардан доранд дар ҳамин номерои ма занг бизананд. Ман кора мефаҳмонамшона ба тамоми нозикиҳош. ҳамаи анами бороя ами Маъмура хичон закас мекунанд бигем, савдо мекунанд бигем, фоидаша беҳад калони хушро мебинанд. дар Фаберлик ҳамаи чи ҳаст, айпасуда, либоса, косметика, чизҳои дар кори хона ва шумо метавонед ки кор кунед бо нархҳои арзон дастрас кунед. Ва касоне ки крем барои доғи рӯ гуфтанд, крем барои доначаҳакҳои сирхи рӯ гуфтанд, ҳамаш омадаи духтаро. марҳамат дар ин номеро занг бизанед. кор кардан ки нахоҳед, бо тариқи анами номеро шумо метавонед ки анамон кремора заказ кунед. беҳад духиҳои беҳтаринай тамошобино. ҳозир дар ин каталоги мо ҳамаи чи омадагиай анами крем барои рӯ. марҳамат, занг занед. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз ман ай субҳи содиқ бигем саҳар қатъи влога сар кардам. ай гӯспандако, имрӯз шанбе, рӯзи истироҳатӣ. ҳозир ҳамаи ёра барам иншоаллоҳ рафта ай рецепти анамо тухма орда анавай сар мекунам. чиқадар ваъда дода будам. зеленчинӣ биромадам, рости гуфтам ба як бора ёра рӯй кунам. агане ҳар рӯз аввал вая сар мекунам. ай гӯспандо ай гӯдако сар мекунам, чойпойшон мекунам. чӣ гуфтаним дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон ки канале ки рӯзи гузашта буд реклама кардам, шумо дуромаден аз мо салом расонден. ман ҳамаша дуромада хондум. ҳазор раҳмати калон ва ҳазор раҳмати калон барои суханотон ки иққа суханои беҳтарин дар ҳаққи ман ҳастен ки ба тарифа меарзам. бисёр ҳаминадор ҳастам. ҳамаш бо дастгирии шумо хали комментария менависем, бо дар дили ман шавқ бисёртар мешавад. бо ягон фикри пухтупазу ягон чира бо амихе фикр карда мепазам барои шумора. ва ҳазор раҳмат ба он шахсоне ки дуромадана دیگه تلفن نکشتم دایدم کسی کوچه نروم ایسی گرداندم شونه. تماشابینان عزیز، یا خیلی کامنتاری میشه که میگن در حق ما دعا کنید، در غریبیم، در حق یک تا دیگهش نیست، در حق اپای ما دعا کنید، در غریبیای نام شهادت با میگن که همین نام را نامبر کنید. تماشابینان عزیز، همه ما در حق یک دیگر ما نه تنها ما شما را هم در حق ما دعاگو باشین. خداوند همه پرشکسته را در می غریبی ای نظرش دور نگردونه، محتاج نگردونه، خار و زارش نگردونه، همه وقت در پناه اسمت خودش نگهبان باشه. تماشابینان عزیز، انا که ما باید یورا دوانده برم که فاطمه جان بیدار در خانه. محمد خواه فاطمه بیدار. ماشاءالله، اینه رو بینید.
قطی مصطفی ملتیک دیدستم انا هزیره مای قبدمونو دوستانی عزیز گوسپندام بردم لیس پروژه‌شون کردم امیدوار هستم که شبانه میآیند بگه انتظارشون میشم و خواستم یک دو کامنتاری که درباره اوچه جانم گپ زدم جواب دیم. گفتن که برای چی اوچتان روسیه آمد؟ برای کمتر مزش نبود لیچنی آورده بودن شد لیچنیش کردن. بعد گفتن اوچتان در کجا می ایستاد؟ اوچم اکاهم در می جهان خانه های خودشان در زندگی میکنن کوارتیران نیستن. اوچم بگیم که در خانه های خودش برای اوچم خانه خریدگیان در این نوسیبیرسک خانه های خودش در ایستادک. بعد با سوال شد که چی با که اوچت در همیجا بود؟ تو میگی در یک ماه دو ماه مقصد یک بار دو بار میرفتم. ایره تیز میگی ای تیز نیست در یک ماه باید 4 بار میرفته. گپی شما را هم به حد درسته. بعدن به یکمش که راه در روزی بده راه مقصد من سحری ساعتای 8 برام ساعتای 1 عبید میرسیدم در نوسیبیرسک. بعدیمش که ای گوسپندای من به حد مقصد بز گوسپندام به حد بسیار بدن. من نمیتونستم که برم در اوجا به حضر بیستم. همه سر رحمه میگرفتن. هیچ کسی نیست نبود که ایو را نگاه کنه. بعدیم اوجا صد نکنی کوارتیره های کودکای من در حوالی آمخته هن. همین یک روز میرفتم میستادم یک روز ایسر تا بگه اوچه میوی که هیچی نمیگفتن. من خودم اوجا عصبم ویران میشید که اینمی اخوی در کوارتیره چخلا چند بار مصطفی را گم کردیم رنگ دیره فکر کردم میبروی میره و برای همیش برای من تیز بود. برای که در اصل من در 6-7 ماه یک بار نوسیبیرسک میرم. انا همیشه برای من تیز بود. کودکو مایده با بلویی کرونا ویروس بود. ممکن نبود در راه رو با کودک مایده مثلا همه در خانه هاشون میشتنده. همین خیلی ممنتا بود. اوچم همیجا بودنده همین خیلی ممنتا بود. به هر حال من نه ویروس میگفتم نه هیچی. مهلت مانده بودم. در یک ماه 2 بار هم میرفتم. در یک ماه 1 بار هم نکیم میرفتم. بعد هر یک همون پدر مادر باشه میگه که مقصد همین در کجای باشی زندگیت خوب باشه و زندگی طبقه وقتت خوش باشه. برای هر یک پدر مادر همیشه هم خوبتر بهتره. نکیم هر یک فرزند هم میفرشه که هر روز در آغوش اوچه جانش ای خواب بخیزه و همه وقتی اوچه جانش در یک دسترخوان بخوره. ایخی باشه همین هر سحره که من میخیزم اوچه میخیزه یکم ما بخیزم یکم اوچه میخیز در همیجا اول ما یا دیگری ما در تلفن میکردیم. هر روز ما ویزیفگاه میزنیم. حاضر تاجیکستان که رفتگیان من زنگ او را اوچه ما انتظار میشم برای که ایجای ما اوجا خیلی فرسات و فرق دارن. ما میخیزیم و در کدیرش دیگه و در حالی بر وقته همیخه این همیخه تماشا بینو.
амиша борон боридагӣ буд. Гашничо хела баланд шидияна, машаллоҳ. Беҳад хушрӯ шидияна. Аз ма камтар гашничи укроп бичинам барои тухму орд зелена. Чанд рӯз шид мегӯ мекунам, дастам намераса. Уборка, тозагӣ, паласшӯӣ ҳамихе мемона. Ана иншоллаҳ ки имрӯз мекунам. хоҳиши шумо подписчикҳо барои ман беҳад муҳим аст. Мехоҳам тез ҳамин хоҳишотонро иҷро кунам, дар хизматон бошам, ки шумо наворҳои моро тамошо мекунед. Бисёр ҳам миннатдорӣ бепоёни хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам. гашничо хурафтиянд аз замин. ҳамин қабасай ба фикрам. афто як меброя, як медроя. дӯстони азиз, ма 4 дона тухма кардагим. хай мо камтаракем. агар оила бисёр боша, хай 6-7 дона ҳам бигире, зарар намекуне, ба маззаи хушрӯа. дар ёзи 4 дона тухма камакагози намакш меандозам. ҳамаи чизам боша, ҳамин намакша беҳад тории хушрӯ кунӣ, ба мазза мебиёяд. ак чӣ кор мекунам? хушрӯ карда ира ҳози лад мезанам. осонака, неким результатиш аҷоибот ба мазза. Я зелен ғалти дадрынш гирифташ натонистам. Зеленура шука оварданда. Ана кози ордиш меандозем. орди бисёри бадаш намеандозем. Камака кози ҳозираш ям 2 қошуқша меандозам, мебинем. ду қошуқ орда хушрӯлат задам, ки хеле кулла намона. дидем ки камтарак ишам ҳози об кунам дадрунаш. хушрӯ карда биковем, ки хеле орд кулла мезана ку дадрунаш. ҳамура кӯшиш кунем ки об кунем дадрини тухм. намакшама андохтагиам, бо да вақти помидор камакаки дига меандозам. анакои зеленома реза кунам ба андозамаш. помидорро реза мекунам. помидорои агарод мебинед чӣ сирхи хушрӯ шида, ҳам қашринае ки маззаш аҷоибот. меги дар даруни шакар дора. помидорро реза кунам. помидора якташа реза кардам. басай бисёри бадам овуш бисёри бад меброяд. кози камакаки дига намакш меандозам. барои помидору зеленам намак надошт. ба камакак бисёр не 4 дона бигем, чихе 4 дона сода. тамом тайёр шида. наку бирёниш мекунем. ин на танҳо завтраки саҳарда мешава, абед мешава, бегаҳ дам бикунӣ бихӯрӣ. кадом вақте дилат мекаша мекунӣ мехӯрӣ. идам хе тайёр мешава, ҳозир бирёниш мекунам. ман рӯғанма пешакӣ мондум, ҷӯшак кардам. як қошуқ мегирем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим мерезем. як қошуқ мегирем, бо дуртарак мерезем. мекунан як хел одамо ҳамин полнida сковородка та калон мекунанд. намедонам чӣ омада таври маъқул нест. омада хеле майдак маъқулай. дигем 2-4-5 гирдоша ятадамо байнаш рехтам. кришкаша мепӯшонам. як бор пӯшондам ки ҳавл гирифт. аёдам биромада нишонтим, бо ай сарака гирифтам. ина тамошобино ипараша гардондум.
این پرشمازی سرخک شو میگیرمش رنگ بوی چگالدار میکنه. یک خلو پیازش میاندازن ماده مخکول نشید به پیازش. هر کس هر خیلی اگه کدام دبا دیرش بکشه یک تا پیازی میده چرا میده ریزه میکنه در درنش با مزه میشه و میکنه ده مخکول نشید. الکای سرخ شید کمکت دیگه ایشه بمونه. اینه دوستانی عزیز ایوشا گرفتم و دیمریز شداختم. یک قاشقی کمی کنه میشه که دو قاشقی یک قاشق میریزه یک قاشق دیگه ای بولوش میریزه تیز دستف میشون. ایو درنش خام نمیوید درنش هم نتازه به هرش رو میالی با میشکل نشان میتیم درنش. اینه تماشا بینا با 4 دانه تخم یک لالی کلان بگیم پر با پر شید جوشا کنه خیلی پیشنگی پختگیوش. اینه درونش چخلای خوش وقت پختگیه. مزهش هم عجیب بود با مزه که پریاد نه خوردنش. ما در اشتیای تمام کسانی خورده استیم باش مانیست همچنین. تماشا بینه ای روز مکرون شوربا کردم. کودکا گفتن مکرون مکرون شوربا میگو مکرون آش. مکرون آش از زیربکش تیار کردم. خیلی زیربکش همه شما میدونه با مکرون بگیم سرخ کردم. پروسه در اسکواراتکای خالی سرخش کردم. که می اندازمش دمش میپتم رو آوش چند طرف پاک شود دمش میپتم. آوش هم بسیاری بد نمی اندازم. آوش بگیم نمی مکرون کم اکر پشونه بس یکی بزیر میویده. این میقه آوش بسه انا کوزیما دهنی مولتی ورکم میپشم یک 5 منوت بسته بعد در پروگرام ریس گروپا دمش میپرتم رنگی آوش. دوستان عزیز اینجا خواستم که یک رولت پزم در رولتی ما در کورای 5 دانه تخم 150 گرم شکر یک استکانی نمیده و نه کلونی بعد ما 5 دانه تخمم خیلی زردش سفیدش جدا نکردم همیشه همه شب میکسر خوش رولت زدم کم 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 بگیم شکر دوختم هم محک شش تا به همی تخم شکر چخه بگم همی چوستود میکنی آدم که غوصک میشون کو تا انمو مومنت بگیم میکویمش خوش رو سر و سیمه نشده یک 7-8 منوت با میکسر میزنیمش. بعدن 5 دانه تخم که باشه 5 قاشق کلان شکر میروه. 5 قاشق کلان شکر ما ایسی تا گذراندم. یک پچکر از ریخیتیل یک پچکه دیگه ونیلین انداختم و بینم خیلی لپتایی که برای سپیسیال برای میوه پیچکه های فقط به یک طرف تاوش میتیم. فقط ای طرف چپ سینی راست تاوش میتیم که اردو هم مخوش شروع کرده یا جای شوند. بعد لیمون پفکوس مقصد شما در محقول باشن خیلی کم که لیمون ایتیورکا گذارونین. ما در محقولای وقتی خوردن در خیلی یک مزهی ترشک میکنم در محقولای. بعد یک قاشق کلان راستی سیرنی مسلا اوقات کنکای کنم خیلی ریختم. فرمای ما مایده ترکای با کلان باشه بسیار نغز میشود چند که مقصد ترنکی کلان بریزیر ام قرولایت خوش رو میوید قبطش. تماشا بینا دخوفکا را در 160 گریون کردم ته بالا میبینیم اکازی در چند قه میپزه با برای دخوفکا را گفتن ای اینترنت مگزین خریدین یا که ای مگزینی نمی بیتوای تکنیک خریدیم ای اینترنت مگزین نخریدیمش. تماشا بینانی عزیز این مکرون آشم تیار شد
аҷоибот фасон омадай, бӯи бамаза буромадестай. Анам хали макароне ки пеш ай тайёр кардан камакак бирён кунем, ҳамихе дасткавортка холи руған меандозем, формаша гум намекунада вақти макароноша пухтан. баъд имрӯз барои рулета майдачайда харидкунӣ рафтагӣ будам. Анор овардиян, дута анор гирифтам, гуфтам агар ширин боша баъд миём бо бисёртарак мегирем, балки кӯдакои ман нағз мебинанд, ами вақти сезонаш бигирем бо нағзтара бисёртар битием, кӯдакода фоидашон дорад. хайна ҳама каса биёин хонаи мо абед, мо да иштиёи таом, касоне хурдестиянд ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, ман рафтам абед када шиштам, аёдам буромадай пирокум такш камтарак бигем сухтай хай гирифтам ба хайр кам макак тыннакак слоиш да палатенсаи тар печонда мондумша бигем як 20 минут шид истодагиай. анаку ҳози барои кремаш якта сметанаи 20%, якта дига варёнка меандозум, хушро мекомаш, баъд кремаш мекунем рулета. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه. тамошобино дастома ай болои штатив қапида печондум ки як табакуни дастам задам, штатив хати, телефон ғалтида замин. дига гуфтум биё ака ба то охир шабарам, ака бурдаи сабдам ҳуиштим бо усҳуй мехра кремо мереза. хулоса баъд гирифтам аймобайн бридимаш дарози баъд чӣ хеле бемаъние дар назарам тофт. аймобайн бридимаш дайни лайли гирифтимаш ба згушони варёнка да хеле кондитерский мешоб андохтам, ай болош инамихе рехтам, ай бична рехтам, баъд инамихелиш мекунем. ҳака и ҳиллара ҳама медона, ини гулмонира хушрӯ меоя. инамихе баёи ма тайёр шид. рулетом беҳад мулоимак омадагиай. боз бо як кусокша мебарам, нишон метимтона. рости ман ҳами чизе пазим хелиш даад намекунам, да ҳами мепазема мехрем. я сутка беста бигем у питация кунам, и хеле намекунем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ҳам як 2 соат беста хел мекунем кифояташа. беҳад мулоимак омада. ина тамошо бинам. рӯзи гузашта будам, дина Фотимаро нишона додам, Фотимаро пурсидан. Фотима бузак чашида гаштай. муҳоша кифтош поён шудай. ҳар саҳар шона мекунем, хали хостикакаш мекунем, ҳоз яка баъди обед чид. якта хостикакаш сустарак буд, ҳаваиш каҷала шудаю. муҳаммад барои хоҳарша анор тоза кадай додайша. вкусно? Фотима? вкусно? Мами мурда бошум да улавзиш инаките. Фатима? Наку ба поча духали. Наку. Фатима? Фатима? Ма. Фатима? Вкусно? Мошалло. Наку хеба почад мезана. Беги ака.
спасибо بگو فاطمه спасибо فاطمه نک نگاه که مبارکت میکنه با یک روزی همیشه بگیم پور برکتم به آخری رسید در اینجا ما برامدم از یک نیم ساعت بعد شامای روز به حد کارم بسیار بود دیرتر کردم آوده حاضی آمدن گوسپندا محکم شان کردم آواشون پر کنم گفتم یک دو روزه به حد بارانگری شد اینجا کمتر لای شده اینه که میدانشون خیلی قوقه گوسپندا را اینه گوسپنده اینه پیش میکن وزبی نه اینه می اونا پشتنگیشم اینم ختم شد اینا هوا کم کم شمال بگه سلقین قخنه که بد نیسته هوا خوش روی محمد فرادم کد رفتم دیدنی آمده تشنه بیدین چی آخری آمده اگر نه پرکن اینجا را خوردن من ای سر پر کردم ایش بخوریش نه یا دو تا آیا ستیل خورده استیم